kom sangsingan ketua jaka kam di Bandung badai nam kadang dari district administration kalasim ya jika klik ada mentaruh ni maintain nya kata ini persang ba kanu kono ka jingke kana ban raham tu bat ni ka district administration kila persang ba kontak banjar kurnet ba district administration Assam ro ba kasa sesko ka dian maintain kara Mungkin ba penlungo ulong ba ka Assam kuan ra ikut encouragement ni. Ya kata ngam la ban ong ke ka ban hapo ka state of Assam. Laki wan ka jaka hapo ka makhlia ya kita ngam la ban ong re hapo Assam ya kata ngam la ban comment. Ya normal naka ka unreliable sources, unreliable ka source ka ba ngam parla tikna ki ong ba marbaka Assam kadang don tuk afsa teng issue yai running gitu ka ikat intention ke bahana din pada kata ngam la ban ong tengi nak dia tengi persang banyak keren ba ka song suk society lebih ma ba ngi im hakan de democratic society kinle ayu ya kita gisipai kam dan hak kanung no sarkar negara nu ban ile ma ba min hap ban le la ka ba ya keren bat tangga je keren ka ban la ban sol kinu no jine